فیلسوف یونانی قدیم ارسطو میگوید برای آنکه حالت روحانی یک شخص را دانسته باشی روانشناس بودن مهم نیست، تنها دانستن در کار که وقتهای آخر او چی سرود و موسیقی را گوش میکند همینش بسنده است. واقعا هم انسان وابسته به حالت روحانیش سرودی دلکشش را گوش میکند. السلام علیکم دوستداران موسیقی اصیل. این برنامه یک ترانه است با جالبترین معلومات اطراف باز یک ترانه جدید. با ما بمانید. با درخواست سرشمار سرود قلعه‌بندی ما تهیه‌گران تصمیم گرفتیم امروز در برنامه پیرامون همین سرود به شما بینندگان عزیز معلومات بدهیم. سرود قلعه‌بندی هنوز سال 1951 ایجاد شده است. تا امروز همگان اولین سراینده همین سرود شادروان اکاشریف جورایف را می‌حسابیدند، ولی در اصل تاریخش چنین است. تاریخ پیدایش همین سرود قلعه‌بندی تا اونجایی میدونم این استاد اکاشریف شاعری خیلی مشهور و زبردست و شاعری خیلی خوش سلیقه منطقه درواز عزتشاه تقسبا استاد اکاشریف و میرزا غلام چنگی نیز استاد اکاشریف بودند وقتش با از همون جا این تاریخ پیدایش همین سرود و آهنگ قلعه‌بندی به فکرم از همون وقت پیدا شده است. یعنی و از بس که درواز خودش کوهستان است، یک ناحیه کوهستان است و گرد و اطرافش پر از کوه‌ها محکم هستند، قلعه‌بندی شده و در مرکز درواز قلعه هم بوده است، قلعه شاهنشین بوده است اونجا. بعد از این هرگیز نبی ندید چو غم خاری دیگر همچو من می خاره مثلی تو خماری دیگر همچو من می خاره مثلی تو خماری دیگر. و در اون دربار هم نوازنده ها و هم سراینده های پیشتره هم اشتراک میکردن و همین آهنگ قلعه‌بندی از بس که اکاشریف در دربار همون میر خدمت میکرده است و کار و فعالیت خدمت میکرده است. از همونجا من با فکرم همین چیز همین نام قلعه‌بندی سرودی بیدل از همین پیدا شدگی خودی همین سبک خنبی قطعی خواندگی است. همون ما گفتیم که کوزه های سنگینی که پر از آب در درواز سبک خنبی هست، یعنی یک سبک خنبی همین طرزی خواندنی آهنگی همین قلعه‌بندی قطعی دیگر سرودها هم خوانده شدند میشوند امروز با همین نام مشهور شده است همین سبک خنبی. و خوشبختانه با این سبک تمام حافظا یعنی اثر ایجاد کردند و در ایجادیاتشون بر غزل شاعران کلاسیک و شاعران معاصر هم ایجاد کرده خوانده ایستادند. این مقام کلاسیکی شده رفت است الکی، همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف شده است. در علم موسیقی شناسی تاجیک امروز اینا اعتراف میکنند تمام موسیقی شناسانی جمهوری تاجیکستان هم. خیقی پشمینه می پوشیم و بیپوشیم و سریگی سوی تو بندیم زناری دیگر و سریگی سوی تو بندیم زناری دیگر. عموما در حوزه آوازخوانی درواز بسیار سرودهای بودند که در تکیه به سرودهای مقام ایجاد شدند و یکی از نماینده هایی که ما میدانیم این اکاشریف بود که چندین
сурудаҳояш дар асоси сурудҳои мақом тавлид шудаанд. матни қалабандӣ дар иҷрои шодравон Акашариф Ҷураев аз ғазали Ҳофизи Шерозист. Ба гуфти коршиносон, Акашариф Ҷураев ба ҳамин оҳанг аз ду ғазали шоирони маъруфи кишвар, яке Ҳофизи Шерозӣ ва дигаре Мирзо Абдуқодири Бедил суруд сароидааст. аммо мутаассифона то замони мо садои Акашариф Ҷураев бар ғазали Мирзо Бедил нарасидааст. агар нафаре бидонад ки бо ғазали Бедил хондааст, ин бисёр хуб аст. барои чи? барои ман ҳам навигарӣ аст, барое ки ман хеле ҷустуҷӯ кардам, аммо пайдо накардам ки устод Акашариф бо ҳамин шояд дар хазинаи фарзандонаш имрӯз ҳаёт ҳастанд. устод Акашарифро шояд дар хазинаи фарзандонашон бошад ки бо ягон соз дар ягон хона хонда бошанд, аммо дар хазинаи радио нест ва ман нашунидам. ин оҳанга устодаш ҳам Иззатшод Туқсабо хондагӣ будааст. ҳамин оҳанг, лекин тарзи имрӯзае ки мехонанд, ина Акашариф гарчандеги сабташ набошад дар телевизион, дар радио, лекин бо номи дигар суруд, дигар шеър бар ғазали, масалан ғазали Ҳофиз, ин оҳанг аз тарафи устод Акашариф Ҷураев бо фарзандаш Муқим Ҷураев ин суруд иҷро карда шудааст ва хеле ҳам аъло хондагӣ ҳастанд ин суруда, ва бо тамбур ва бо дутори парда ки қори Нурулло, дуторнавози хеле машҳури он давра, дуторнавоз бо Акашариф Ҷураев будааст. ин одам ва навохтагӣ ин чиза ва хондагӣ ҳастанд. Agar ina astu ki masti azizan mikunan bas namidani ma aşıqi karidan bas namidani ma aşıqi karidan. ман давраи наврасиям мешунидам ки устод Акашариф бо ғазали Хоҷа Ҳофиз баъд аз ин ҳаргиз набинад ҳеҷ ғамхори дигар бо ҳамин сароида буданд. ва ман ба донишкада омадам, инҷо устодон бар матни Бедил месароидем: эй ҳузури мақдамат, дар зиндагии бурҳони ман мурда будам, зиндаам кардем ёри ҷони ман. ва ин ғазал машҳуртар буд ва ягон нафар устодони мо ки замони донишҷӯям бо мо сарукори устодиву шогирдӣ дошта буданд дар ҷодаи ҳунар, дар самти ҳунар, бар ғазали Хоҷа Ҳофиз намехонданд ва омӯзиш танҳо бо ҳамин ғазали Бедил роиҷ мегашт. суруди мазкур сарояндаҳои зиёд дорад. баъд аз шодравон Акашариф Ҷураев ҳамин қалабандиро Барод Яхшиев, Абдулло Назрӣ, Исмоил Назрӣ, Субҳон Саидов, Назрулло Неъматуллоев, Фурқат Саид, Давлатманд Холов, Рустам Дулоев ва Бурҳон Маҳмадқулов ҳам сароидаанд. сабки пешниҳоди ин ғазал ончунонист ки ба ҳар гуна оҳанг рост меояд. баъзеҳо онро дар жанри шашмақом ва баъзеи дигар дар жанри операву эстрада месарояд. Барод Яхшиев аввал баранда буд дар ҳамин дар ансамбли филармонияи давлати Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев, дар дастаи худи Акашариф Ҷураев ино ҳунарнамоӣ мекарданд. Барод Яхшиев, Карим Раҳимов, Зулайхо Раҳимова, Иқболо Юсупова, Шумхор Одинабеков, Абдулло Назриев, ҳамаш ҳамин гурӯҳи кӯҳистонии дастаи Акашариф буданд. ва мебинанд ки Барод Яхшиев овози хеле хушсалиқаи овози форами баланди диапазони хуб доштааст. баъд устод Абдулло Назриев, устод Акашариф Ҷураев аввал
مجبور میکند که شما سراینده میشید، سراینده شوید، آوازخوانی کنید، آوازتان میارزد برای خواندن همین سرودها و انا همین سرود قلعه‌بندی هم در رپرتوار برای یخشی از همون دوره ها پیدا شد. به حضوری مقدمت در زندگی برهان من برده بودم زندم کردی بیا ای جان من برده بودم زندم کردی بیا ای جان من بحر پابوسی تو کر جو سبزه‌ای سر میکشید بحر پابوسی تو کر جو سبزه‌ای سر میکشید. یک روزها طالب خان گفت که برهان بیا همین سرودی اکا شریف جرایف رو قلعه‌بندی رو با کامرنی ارکستر خوانیم. بعد ما در اول در کنسرت خواندیم همین سرود رو، بعد ما سیومکا کردن در صحنه تئاتر اپرای بالت به نام صدرالدین نعینی. این تقریبا یک 8 سال شد که من این سرود رو در همون صحنه تئاتر اپرای بالت خواندم. از همون روز همین سرود رو گاه نگاه در یک محفل ها باشد یا یگان واخوری ها باشد، اگر گویند که همین سرود رو خوانید، من همین سرود رو قلعه‌بندی رو میخوانم. هر کجا میخورد بازی و گوشی نازو کرد هر کجا میخورد بازی و گوشی نازو کرد با تپیش دل میکشید آنجا دلی نالان من با تپیش سر میکشید و بعدا چون این ترانه به دل و دیده من راه یافته بود و من گفتم که بازخوانی کنم این ترانه رو در یک تنظیم نو، شکل دیگر با انسامبل دولتی 6 مقام در یک چهاره‌بینی رسمی بود، فرهنگی بود سراییده بودم. بعدا روی ثبت آوردم در خانه رادیو برای خزینه تیلویی رادیوی توجی. هر کجا میخورد آواز به گوشی نازو کرد با تپی سر میکشید آنجا دلی نالانی من با تپی سر میکشید آنجا دلی نالانی من. قریب که همه حافظانی که مکتب هنری هم دارن از همه آنها همین آهنگ رو شنیدم، از جمله از استاد جورابک مرادوف هم که در شکل امون اکا شریف خیلی که بر امون غزل خطی همین آهنگ سرایده است، انا امون نمود جورابک مرادم سرایده است. کدام فستیوال جاز هم بود که در اونجا بسیاری ها همین سروده هم آهنگا طریق مثال از باب هایی که
пайдоишон аз ғарб аст, аз ҷумла бо гитарам иҷро карда буданд ва дар ҳама намуд ба фикри ман ҳамин суруд гӯё ҳаст. рустам дулоев хондаги ин суруда, лекин ҳар як ҳофиз трактовкаи худаш аст. барои ҳамин кадом ҳофизе набошад ки агар нағз карда хонад, ба халқ албатта маъқул мешавад. шумхор Одинабеков ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон шогирди Акашариф Ҷураев, падарам ҳамчунин. акун вақте ки ино дар як даста буданд, ин чиза аллакай бояд мехонданд ва хонданд ҳам, иҷро карданд ва бинед аз солҳои 51 сар карда то имрӯз ҳамин суруд моҳияту ҳамун ҷозибаи худаша гум накардааст. имрӯз ҳам эътироф дорад ва дӯст медоранд ин суруда. тамоми сарояндаҳо ина иҷро карданд. ҳузури мақдамат дар зиндагӣ бурҳони ман, мурда будам зиндаам, карди биё эй ҷони ман. мурда будам зиндаам, карди биё эй ҷони ман. ای بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید. ای بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید. бинандагони азиз, чунончи дар боло ҳунармандоне ки ҳамин сурудро сароидаанд номбар кардам, дар ин миён бонувони хушсадои санъати тоҷик ба монанди Шодравон Нигина Рауфова, Мастона Эргашева, Парвин Юсуфӣ ва Мадина Ақназарова ҳам ҳамин сурудро сароиданд. ҳарчанд ки бо дигар сабку услуб пешниҳод карданд, вале тавонистанд дар таърихи қалъабандӣ саҳми хоси худро гузоранд. Шодравон ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Нигина Раупова бо Мастона Эргашева, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон дар ансамбли Дарё кору фаъолият, ино пеш аз Дарё дар ансамбли Мақом як ансамбл буданд, ино кор мекарданд, фаъолият доштанд. он вақт сабт кардагӣ ва хеле зебо ин суруд аз тарафи онҳо خونده شده است و خیلی دلچسب هم تاثیر بخش میخونن هر دوی همین هنرمند. از همون سالی که 1978 من در انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون کار کردم. در ما انسامبل نگینه رؤوف و نقره رحمت و محبوبه بویر و چندین سرایندگان مشهور جمهوری کار میکردن. نقره رحمت و یک بار دیگر سونی وقتی که ما آمدم با اپای نگینه همکاری رو شروع کردیم. بعد من بسیار همین سرود قلعه‌بندی رو با غزل بیدل
دوست می داشتم. یک روز شادروان نگینه رؤوف را گفتم که بیایید سرود یک جای بخوانیم، چون که آوازمون جوابگو است و همین سرود هم پرده های پشت دارد هم بلند، و همین بسیار به فکر من راست میاد. برای این بیایید هر دومون بخوانیم. بعد من چند روز غزل آورده نشان دادم، خواندن گرفتیم، یک جای خواندن گرفتیم، بعد با انسامبل کار کردیم، انسامبل نوازندگان کار کردیم چند وقت، 1 ماه 2 ماه کار کردیم. بعد دیگه این سرود تیار شد و فوند طلایی رادیو ثبت نمودیم. مرده بودم زنده ام کردی بیان جان من، مرده بودم زنده ام کردی بیان جان من. بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید، بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید، بادا پیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من، بادا پیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من. هم زن هم مرد میتواند این سرود را فرض کردیم اجرا کردن به خاطری همون بزرگ، همون مشهور بودنش، به خاطری همین معمول بودنش، به خاطری که مشهور است این سرود لکه این دوست می‌دارن در تمام منطقه ها، در تمام جا، در خارج کشور هم این سرود لکه مشهور است و این طلب میکنند. خواه زن باشد خواه مرد اونجا میروند، سوال میتونن که همین سرود میتونید خواندن یا نمیتونید، مجبوری بخوانی یا زن باشی یا مرد. در همین کنسرواتوری که حالا کار میکنم، همه معلم ها با شاگردان همین سرود را یاد دادن. باور میکنی؟ هر یک شاگردی مثلا با شعبه سرایندگی فلک، یعنی شعبه ما کافدره سرایندگی عنعنوی می باشد و کدام شاگردی که مثلا اکنون ما از وی مثلا سالهای دور مثلا مثال نمی آورم، همین کار رو که در همین کنسرواتوری من 16 سال باز من اینجا فعالیت میکنم، از زمین اگر 16 سال بگیریم، اگر کدام شاگردی که مثلا با سرایندگی عنعنوی محض با شعبه فلک می آید، البته همین سرود رو میخوانند. گوشی نازکر با تپی سر میکشی آنجا دلی نالانی من، با تپی سر میکشی آنجا دلی نالانی من. خوشبختانه ترانه‌ای که بیرون از تاجیکستان پروازی شده است قلابندی، حتی من از زبانی مردم آلمانی شنیدم، در اروپا شنیدم، در افغانستان شنیدم، در ایران شنیدم. هرچند که سرود 68 سال باز از جانب سراینده های گوناگون طنین انداز است، ولی هنوز هم بحث میان برخی از مصرع‌های آن صورت میگیرد. با گفت استادان صنعت، بعضی از سراینده ها غلط هم میسرایند. بعضی حافظا سوز میخوانند، بعضی حافظا ساز. مثلا ما ساز میخوانیم. به دل سازی دلو دستی تیشر
мумкин намедонам кадомаш мантиқан дуруст аст лекин аз рӯи байт унҷа маълум аст ки чӣ хонданд инҷа на ин ки дар байни ҳамин созу соз баҳс аст инҷа боз як байти дар вай байти дигараш ҳам вай аст баҳс аст як чизи дигар ки баъд аз оне ки ман қалабандиро хондам баъд аз устод барод яхшиев ки бар ғазали бедил сароида буд ман ин таронаро сароидам баъдан ҳар нафаре ки дар тӯи маърака ё дар сабтҳо дар ҳар куҷо мехонд суз мехонданд сузи дил чун ман сузи дил сароида будам бори аввал ман шояд иштибоҳ аз ҷониби ман шуда буд дар эфири телевизион ва радио баъдан чун баҳсҳо оғоз шуданд ман ин байти нави ин бародар ки мутаассифона номашро фаромӯш кардам ба ман гуфт ман ин байти навро дар миёнхати суруд ки ман сабт кардам ва шумо ин байти навро метавонед ба мардум шунавонед сабт кардам баъдан ман ин сурудро ислоҳ кардам бори дигар ва суз нест соз хондам ҷои бедил аст сози дилу дасти тиҳи шармандаам ҷуз дуо дигар чӣ ояд аз ману сомони ман بدل سازی دلو دستی تهی شرمندم بدل سازی دلو دستی تهی شرمندم یک جز دعا دیگر چی آید از منو سامانی من بدل سازی دلو دستی تهی شرمندم یک جز دعا دیگر چی آید جز دعا دیگر چی آید از منو سامانی من бинед нами ғазали қалабандӣ бам баъзеҳо эҳсон хондагӣ ҳастанд баъзеҳо эҳзон хондагӣ ҳастанд یوسفیستان کرد وصلش یوسفیستان کرد وصلش کلبه‌ای احسان من یوسفیستان کرد وصلش کلبه‌ای احسان من جان масалан эҳзон ғам аст эҳсон хайр як чиза ба каси додан хайру саховат мегӯянд эҳсон кардан мегӯянд ҳамин чизо ҳаст маъно тамоман дигар чиз мешавад барои ҳамин эҳтиёт шудан дар кор аст дар ҳамун эҳзон дуруст аст маҳзун гуфтани ин шакли дурусташ аст бо гузашти солҳо маълум шуд ки аз ғазали мирзо абдуқодири бедил шодравон ака шариф ҷураев танҳо 5 байташро ба оҳанг кашидааст як байти онро бошад ба суруд ҷо накардан ва шояд ин ҳам сабаби худро дошт ҳамин байта яке аз донандаҳои хеле ҳамин маъмули мо машҳури мусиқии суннатии мо писари ҳофизи халқии ҷумҳурии тоҷикистон пири садир мегӯянд ин ҳофизи халқӣ дар дарвоз ва фарзандашон мунавваршоҳ садиров ном дорад ва ҳам бисёр мелодист аст ва ҳам ҳофизи хуб аст ва ҳам донандаву саводи хуби мусиқӣ дорад ва ҳамин байта аз устод муъмин қаноат ба фикрам пурсидааст ки ин байта ҷияни ман назириддин неъматуллоев пурра медонад худо хоҳад оли агар дар суҳбат бошад ин байта мегӯяд шумо ба توفه میخواستم نظر خیرامت آورم بینوایی اشک حسرت ریخت بر دامان من این مصرها وارد شدند به همین غزل و من بعد ما همین غزل رو با همین وارد کردن همین دو بیت در کجایی که اگر بسراییم ما همین بیت رو حتما میسراییم بله
ака Шариф Ҷураев аз худ шогирдони зиёд ва мактаби хуби санъатро боқӣ гузошт. ҳарчанд ки сурудҳои эҷод кардаи ӯ таърихи нимасра доранд, вале то кунун шунавандаву мухлиси худро доранд. қалабандӣ ин буд суруде ки имрӯз дар барномаи як тарона ба шумо маълумот додем. хуб бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақти барномаи мо ба поён мерасад, вале барномаҳои ҷолибу дидани шуморо дар пеш интизорам. хайр то шарҳи таронаи дигар. چو غم خواری دیگر همچو من می خواره مثلی تو خماری دیگر همچو من می خواره مثلی تو خماری دیگر یه خیرقهی پشمینمی پوشیم و بفروشیم خیرقهی پشمینمی پوشیم و بفروشیم و سریگی سوی تو بندیم و زناری دیگر و سریگی سوی تو بندیم و زناری دیگر و سریگی سوی تو بندیم و زناری دیگر اگر این است تو کین مستی عزیزان میکنن بس نمیدانیم ما جز عاشقی کاری دیگر بس نمیدانیم ما جز عاشقی کاری دیگر شوقی داریم چند دانه کی می از دستی آن این میخوریم و باز میخوریم و باز میگوییم و یک باری دیگر میخوریم و باز میگوییم و یک باری دستاری ها فیز را بیداری می فروش حرمتی دستاری ها فیز را بیداری می فروش اگو جز این کنن دارتی چو دستاری دیگر حرمتی دستاری ها فیز را بیداری می فروش اگو جز این کنن دار جز این کنن دارتی چو دستاری دیگر جز این کنن دارتی چو دستاری دیگر